Mai ku goi na ta gui khalu maling my YouTube channel bek den roi net la mai than rio dare asai January dare chui na khat kum sing ne na chui na churuk the gun few mail to Manglong local newspaper king in sam the call Tausiam January dare chui the 6th edition charam segment Unity Cup kum sing ne na chui na churuk hai January dare ru na chakyu kum sing ne na chui na churuk khau arrival suna January dare chui khau opening ceremony mung tat kai kan the CSUC kum sing ne na chui na churuk hai chui na padai January ngan tat kai na bump ni ye tat kai kan mai mung khau tai ramning le pa mai social worker kanan gang mai cashier to Manglong police khatni segment chairman nun roi chief case guest of honor khani special guest sulauna gwanglau na tat kai kan the Unity Cup khau hai football team churuk volleyball team pungu gongtang lau bami CSUC khau hai Cheribam DSC rui tournament umpire officials na tat kai bami Opening ceremony khau hawgai me lamlu azu lia lokani khatni chief case rui youth gukka guai khau sports khani education loan khani inbu na insamna tat ku bami thai gaileng mai area supani the tuna diugai me lat katiu lokani special guest nun ni organizing committee ta thun ku mai lat sa azu khani youth ka guai ta chun cham inbu bam khang salaugai kani lapsan ka my president CSV rui katong presidential speech khau CSB ritam mai tabui thia khau anu area gai inbu ku nu pani chu tumai lam khau salokane area mai goi rui chun samna sports kani development an goi tan thau khang chabon goi khau kariat kane the Manglong January tarik chui Tamrut na Chennai National Road Safety Man kum sing na chui na churuk duan suna January tarik chui nung haini district administration Tamanglong DTO khani Tamanglong police team rui victim of hit and run motor accident scheme kum sing na chui na kanai khani cashless treatment of hit and run scheme kum sing na chui na pungu district headquarter khautat kai kan the hit and run compensation scheme khautai gari accident gri thai me kai khangdang ka lak nai ngan in phang ni kum na kabiu me khang ching ringu ngan razau khang in kha lo ni tu na awareness khautai sa kanei Cashless treatment of hit and run scheme kum sing na chui na pung roi tam mai gari accident ka re kabiu mai nun ta ka ding khawra zau na thai su nu mai khawre ka lau khang tu mai haye Thalon village Manipur Luan pungu tang my youth conference leng mai Naga Baptist Association Manipur tong January 3 chui nung Tharon Baptist Church LNBA khau be the light to my team bang khau ka hau kan the Tamanglong January 3 chui Luan tamruna churuk tang my certain youth Sports Association tong Super Knockout Tournament Sibilong khau zang ta chat palup wangkan mai January tarik chui kum sing ne chui na churu khoringa lau kan the Gents volleyball final khau roi ching kau roi Sibilong A ta ngam lau na champion la kan the Football final khau Longchai FC re champion title la kan the Longchai FC re Longkau FC ta goal akha 0 khau ngam lau ka chonge Tournament khau tai football khau Nyamsin Lung re best player Chunthui Pau ka mai re best spiker Daigwang Longgon mai re best goalkeeper Obed Kang mai Pocha Dai Dang mai khani chungam pau ka mai kaniu re top scorer sukane Aizo January tarik chui Mizoram's Sher Chiefs District Thanglan Namdang khau Su Chabuam wild boar ru na kanai African swine fever khawre thailo ba mai ariu kai kan the Animal Husbandry and Veterinary Department thailai na Chabuam ru na kanai Thailau mai ta nam mai nun ri ariu kan tongi Thailau mai num khawring tai asak thu Thaina da lau mai ye kumna asak thu rum ka haubam the tu na sa kane Thailau mai chabuam nun tong zai sample la na laboratory khau test vegan khau PCR result tai ASF khawri the tu na confirm su the tu na sa kane tiki Thangland nam area khau guak suna thu ASF nang mai ariu magi tu na sa kane Tamanglong January tarik chui Khelo India Center scheme Tamanglong bang khau rai mai suna Training session football discipline khau mini stadium Tamanglong headquarter khau January tarik chui lauchuan khoncharu khau ri tat kai khau kan the rai mai training session khau tai allow tamru ta kada launa certified coach ri insam laukani mi khau tai into mai gan ru ka zau kane mi tong scheme bang khau tai allow nun khang palup tali mai puan Tilaw may narap na talent na may alaw nun ta kada pala na targeted Olympic podium scheme khau tigut law khang karamba may. Tamanglong ting nai luan. Chagabu tarik chui na khat kum sing na chui na charuk. Law chuan kalanting zin nai na yi sing bang ting puk in than nay. Chagabu tarik chui na kanay kum sing na chui na charuk. Law chuan kalanting zin nai na yi sing bang ting puk in than nay. Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khang ta gui khaliu maling mai YouTube channel bek ten rek ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khori ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku thei